O ante, hangka nga agpukpuk ka, hangko nga mangag. Nagpigsama ta sa ante. Kasjay? O sige ante, ibagak. Ibagak. Sino di ay? Nagpigsama ti po kaw na. Apaya, sino di ay ni? Ni Ante Ason. Oo. Di ba nag-donate ka ti dara kanila kay na idi last week? Oo, iso na titinmawag no mabalinak nga ag-donate ti dara tanading gini uncle. Mano nga bag ti in-donate mo? Dua. Oh, ag-ungunget. Grabe ti unget na. Apay nga ag-ungot kat na ikwak na isalbak pay kat di ati biyag na naawan di darak. Apay si bibiyag nga ta? Kat ada ati nangyari, gamin ka no, idi nagawid da after di in-donate mo nga dara. Idi na i-transfuse ni dara ko naman. I-transfuse mo di dara. Idi nagawid da, manipod ka no idi. Kanayon kano nga nakaturog di dragon ni uncle. Di dragon ni uncle nakaturog nga kanayon. When? So siya ti akin basol kapos na nagapukan niya di dara. Kat when? Iso ti bagbagan. Tawag man na, nag-ungat siguro dito eh. Nga nay alis ko di panagturog ti dragon. Siguro mo. Basta nag-ungat ni oo. Agroy, ni Agto tawag. Hello. Hello, Auntie Ason. Wan. Oh. Apaya? So gapo jay na indonate ko nga dara na alisan ni uncle. Kat matuturog nga kanayon jay dragon na. Nyamat ni Auntie, nasuspetsya kayo laonay. Kas ano yumat nga naamuan nga Shakti gapo no apay nga nakaturog nga kanayon jay dragon ni uncle. Hanot siguro nga gapos jay dara nga indonate ko. Auntie, Ay haan, no siya, auntie, no nakaturog day ta dragon ni uncle, hanyo nga ririingan. Gamin no riingam day ta, agbuga day ta ti apoy. Baka mapuuran jay bantay dita nga basit. Sige. Gamin, amom, ni bakit ko kanayon nga ririingan jay dragon. Tadta nagbalin nga tustad tilapia. Uwan iso nga hanyo nga ririingan day ta dragon. Otherwise, matustad day ta tilapia dita. Kas lang na ituno nga tilapia. Hindi ba